dobro. Nek me pitaju, možda je u seksu, ja moram rastumačiti, Bog te stvori. Kad sam ja doživio, da vidiš, to su sve. To je strašno kad si ti doživio, kad te naguzilo neko. Nisam veli, znaš kad sam čital, Željko, najme zajebavati. Čitao sam u novinama, baš lijepo unutra, da ženska mora prirodno svršavati. Ja mislim, pa kako to pisno matra? Veli, mora, onda se ona čisti, jer znaš od kud ide svršotina, makar si ti pametan čovjek, a nisam ni ja bedan. Svršotina te ide od zgor, lepo kad deneš pimpeka u pičkicu unutra i onda ti svršotina ide po kičme i na pimpeka ide van. Tako i ženske unutra na pičkicu van. I to se mora prirodno, makar ima 80 let. Drapiju i ne pitaj, Bog te stvori, drag. I tako, mora se malo čistiti. Onda ti, što ti lijepo. Ovo sam boli me noga, boli me kičma. A ti Bog mat, joj sad žene. Boli te sve, a kad se lijepo drapio, a se čistiš, matina. Ne treba ti ni Kovačov, ni pizde, pa se matra. Dobro, imaš telefon? Ja ću umjeti. A kje nije dobro? Otvoreno govori, kaj? Da, otvoreno govori. Ima telefon, alo?